Tuh. Menang bro. Nah, Video baru bro ya. Mana? Lucu ya. apaan itu? Boy. Anjing, aduh di mana? Sebutkan ciri-ciri orang yang suka ninggalin pas lagi sayang-sayangnya. Bu. Ya, kamu. Yang punya motor Beat. Betul. Nah, kamu. Kartunya Tri. Betul sekali. Bu. Ya, kamu. HP-nya Xiaomi. Betul sekali. Satu lagi. Ya, kamu. Rokoknya Magnum Blue. Anjing parah. Anjing bareng lagi. Poek anjing. Oh, eta ciri-cirina kan sok ninggalkeun pas sayang-sayang teh. Oh iya non. Ya elah. Parah. Ayolah, cong mabar di lah. Ayo ini siap, ayo. Tarik mangga. Gas. Kurang main ngitik. Terima tuh coy. Hei, mana yang terima boy? Oh, siap. Terima. Lah, udah. Kena tuh, apa? Duluan tuh. Ama Mana bro. boy ya? Begini ya, sinyalnya ini goreng sih ya, bahan ya. Emang pakai tray? Oh. Aduh. Mending udah play sebenarnya. Pusing. Mabar tuh bisa sinyal goreng gini. Atuh teh. Sedih. Oh jadi siang. Ninggalin pas lagi sayang nate. Oh, motor pet. Kartu Tri. HP Xiaomi. Rokok Magnum Blue. Naon sih? Tuh datang dicarekan. Ban urang babaturan geus lila. Mun aya masalah nonon, tong asa-asa carita. Siap. Halo. Yud, nyamper. Yuk diantar di panggung. A few moments later. Bro, adio. Mana orang ya? Iya. Iya. Sabar bae, Bro. Anjing. Entah apa yang merasukimu. Lu tahu nggak mantan gua si Doni? Kemarin gua ketemu di bioskop. Ternyata cowoknya lebih jelek daripada gua. Anjir. Kemarin gua ketipu. Kenapa? Beli HP, dikasihnya powerbank. Haus ya. Sama. Gua juga pengen rokok. Gua juga pengen minum.
Naon deh si Doni nelfon ya? Halo? Beng, udah di mana? Di imah aya naon? Dia orang teh nyamper ya. Cerita euy. Oh, ka dieu tuh nyamper. A few moments later. Don, enak apa? Enak, Don. Kieu beng. Kang putus. Putus kunaon? Ternyata urang jeung si eta teh saudara. Oh, ulah tuh saudara mah. Tapi beng, Jadi kenanya nyokot cair ya. Emang saudara pisah, Don? jadi kieu aing teh saudara sebangsa sana air. Non, Ulin siapa goblok? Di bawah ya, si bukan goblok di bae. non atuh. Sare deh. Sare wae si anjing. Iya. Ai singa pan lahir teh di hutan. Jadi nyamannya di hutan. Lau kan lahir di Nacai. Heeh. Nanti bahagiana Nacai. Terus? Nah, pan aing teh lahir di kasur. Berarti aing nyamannya kasur, bangsat. Run. Goblok! Goblok!